Bata ganupan, Shalom. Bapak Inang, Sonai Homa nama poso, oras maubata, selamat pagi, selamat beribadah mahubata. Sonai Homa, nasyam, Bapak Inang nai rumah, naman dihuti, kebaktianon secara live streaming, selamat beribadah ma bani nasyam. Sonai Homa, hubani nasyam na onpe parlu bisahali, mandihuti kebaktian i GKPS Bekasyon. Selamat datang, selamat berkebaktian ma bani nasyam. Nasongon tuga-tuga hubata na parlube tata ibadah ta sadarion model khusus aima perdingatan parnaik ni Tuhan Yesus. Tuga-tuga na paduahon untuk galangata sadarion tolu kantong. Kantong pertama untuk kas pusat, kantong kedua untuk kas jemaat, kantong napa toluhon untuk mengurupi pembangunan GKPS Tiga Raksa. Bani Panorangon, Rodo Hasomata Han Kuria GKPS Tiga Raksa dalam rangka sosialisasi pembangunan GKPS Tiga Raksa. Tuga-tuga na patuluhon barita pusok ni uhur doma marujung goluh ni Bapa Situa Emeritus Fransman Damanik laki nami Bapa Situa Emeritus Fransman Darmanto Damanik ase Ibon Nita Ibagas Tonggo. Selanjutnya ase homi ibadata ase aganupan alat komunikasi ase inonaktifkon atape i-silent. Perpudi sahali halani siholma pukahota ibadata ase haganupan mahita mempersiapkan dirita marhitehon ni marsaat teduh secara pribadi. Amin. Riap mahita jongjong. Puji hita Tuhan ta marhitehon ni haleluya. Nomor 470 sada ayat sada das subani ayat 5. Doham nai bata nami
ibagas goran ni bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondo na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Bani na mo ng Indo beheronong ku hundulan rap pakon ahu, songon ahu do mo ng hundul rap pakon Bapakku bani hotakni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan, Tuhan Yesus Raja si Parmonang, nadop naik kuna gori atas, jana hundulu siamun ne bata bapain, ipestahon hanami do panorang on parmulakmu hubani hasangaponmu, laho pasir sirhon yanan na totapin bani haganup halat na porsaya hubamu, pargogoy ham mahanami makaporsayay ham, ase totap ijolom hanami arta na mahargain, rosidas hanami bani hagoluhan na sa dokah ni, patuguham mauhur nami, ase tongtong ibagas sa porsayaon dyan na totap puho, hanami mangalo-alo parohmu, laho maundoson hagogohon haluaon in, songon nadop ibagakon ham. Amen. Puji hitau setuata, haleluya, nomor 74 ayat sada pakon 2. Tangar hitama gata ni tita na sapuluin, in manatar surat bani sada Tesalonika 5 ayat 15. Jaga manasyam, ase ulang adong membalas kon na jahat bani balas ni na jahat.
Tapi nama dear ma parayang nasyam tong sama nasyam. Age bani haganup halak. Riak mahita mangindo. Ham Tuhan na ibata. Ay pargugoy ham maahu. Makorjahon hatamuay. Amen. Mendoding itu use, haleluya, nomor 120 sia, ayat sada pakon 2. Riak mahita jongjong. Martonggo mahita. Sopotkon hita madosata hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata. Paridop niuhur anja parholong ni ate. Hubani hanami hagar jolma pardosaon. Dumma taon ham huben nami. Asay haholong hanami hasoman nami doskon diri nami. Hape bani pergoluhan ari-ari. Gatido seng jupa ham in huben nami. Gatido hanami mardomdom. Marsubil rosim marmaspas ni uhur dopak kasoman nami. Hurang do hanami palumbang hasoman. Bani parlahon na hurang dopak hanami. Age kuria mupe. Gatido lang ihaolong hanami humbani uhur na borsi. Gati lang marpangurangan huban nami harosun ni hurmu hanami. Laho mandalan kon tanggung jawab nami itong-atongan ni kuriamu. Gabi harosun nami sa diri hasay dalakon hanami. Narodo hanami hulobemu masopot kondo sa nami. Holong maatemu marpangulaki mauhurmu mangida hanami. Sasapam mahaganup do sa namiin. Ibagas goran anakmu Jesus Kristus si hopkop hanami. Amen. Tangar anjaha persay hita mahata ni debata. Baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Natarsurat bani sada Johannes sada ayat sia. Anggoy sopotkon hita dosata.
Hatengeran ni uhur anja bonardo ia manasap dosata. Apa paborsihita humbani haganup hagedukon. Ibagas solong ni nebata. Domay sasap haganup dosata. Halaniay pataridakon hitam tanda-tanda ni pargoluan na bayu. Hasangapon mabani nebata ibabo. Amen. Puji hita Tuhan ta, merite haleluya nomor 70 sia ayat sada pakon 2. Yesus Kristus Indo Raja, ibabakit nagbatata, manggunggomi hajojo, manggunggomi hajojo, janagaru hajol maon, ningon Tangar hitam hatani nebata natar surat bani pesalmen onu pulalu memuka ayat walu das subani 10 sia. Ham Jehovah sangga naluar ham ilobe ni bangsamu, sangga langkah-langkah ham ihalemisen, dugurdo tanoon, langit mangusehon udan ilobe ni nebata, age dolok sinay duyundo ilobe ni nebata, nebata ni Israel. Layak do ham memberi udan, ham nebata, anjahai pahisar hamdo tano perbagiananmu sanggah loja. Marianando ijai siminikmu, iparmudu hamdo ale nebata halak nama doyuk marhite dear layakmu. Tuhan mengaluarhon hatani, doskon bala na buido na boru si parambilan na madear. Raja-raja ni sagala bala, marporus do sidia, inang irumah marbagai taban-taban. Say soso na siyam iholang-kolang ni harang-harang, habong ni asas domma ilapisi bani pirak, ambuluni maromas na gorsing, sangga ipaerap pergogon na sotarimbang in sagala raja ijay, turun masalju iatas ni dolok salmon. Dolok ni nebata ay ma dolok basan, dolok sibue pakpak dohot dolok basan ay. Masa-maserleng matarnyari, hanima ale dolok sibue pakpak, mangida dolok na pinili ni Jehovah gabianan ni, tongon Jehovah do mangyakon ay sadokah ni. Gareta ni nebata marlaksa-laksa anjaha marhagugohon, Tuhan roh husinay masuk kuruman ni nama pasing,
dumatakon ham huatas, mambuan taban-taban, domay jaloham persembahan, marupa jolma, gari halak si panlawan tunduk dobamu, ham na ibata Jehovah. Amen. Martua do na manangar hatan ni ibata, anjahan na maribagas kosi. Amen. Paima mandoding hita, tangar hita lobe persambahan kor humbani seksi bapa GKPS Bekasi, napaduahon Pokal Group seksi bapa GKPS Bekasi.
Oh Tuhan, ayah dona masa ubaku. Oh Tuhan, urupi hamba ang pardosao. Tonggoro na tonggoro lahan nila ase ulang magawa. Orja ondo atamu pe uralan kondo ase ulang kawa. Oh Tuhan, ayam tanai bersambungan. Oh Tuhan, seluruh dunia hilang bumbu. Tonggo sewa tonggoro dalam nida asik Ulang magawa. Orja ondo atamu pe
Ase ulang magawa. Ase Pasir-sir hitau se dodingta, haleluya 102 ayat sada pakon 2. Tong ihut koronku Yesus ipagoluang Sing anjay tadi koronku Ang napaluwa ko na Umbay hagalup dosaku Pakon humbayumit Natongtong habiaranku Iban pardo sa orkid Ay maju paaw Sada Tuhan songon ham Namanogu-noguan Baina sonang songon ham Namanaron hamatean Lama kokok tonduhin Ase masuk amanean Ugasi surungani Ria mahita jongjong. Saksihon hita mahapor sayo tain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Aw porsaya bani nebata bapa. Pargugon na sutarimbang na manupalangit bakon tanoon. Aw porsaya bani Jesus Kristus. Anak ni nebata na sasadain, Indo tuhata, na itubukon ni si Maria, sanggalape halyaban, marhite to ni napasing, na manaron na parngit, bani panorang ni Silvantius Latus, iparsilakon, mate ang jahitanom, turuh na gurituru, mula manggulu humbay na mate, baniari patuluhon, naik ku surga, anjahul nu siamun ni nebata bapa, pargogon sa tarimbangin, jay maya mula magira, laho mahumi ala na manggulu, pakon na mate, aw porsaya bani kuria parsadan na pasingin, parsawar ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpon ni akula, pakon bani haguluhan sa dokah ni dokahni. Amen. Saudari iberi hanami panorang ubadina siam han kuria GKPS Tiga Raksa. Shalom mo bataganupan. Naparlobe patut kita makata terima kasih bani Tuhan na bata.
Alani bani panorong on bohita pajupah. Ibagas gok malas nyuhur, ibagas gok kesehatan. Tentu yaki dihita lang lopas ay humbani bagal ni holong apa idok ni hur ni Tuhan do. Na tetap marramot kon hita haganupan marsada-sada. Terlebih malasur nami bani panorong on boy das i gereja ta IGKPS Bekasi ontene. Napaduahon, terima kasih kami katakan nami hubani PHMJ nami, pandita nami Rosi haganupan majelis ni Kuria GKPS Bekasi, pakon haganupan jemaat. Na adong i GKPS Bekasi on, baik maay na adong i tempat on, i rumah ibadah on, pakon nasyam hasoman nami na i rumah tene. Naman dihuti acara kebaktiata bani perdingatan pernak ni Tuhan Yesus Kristus bani sadarion. Jadi dong dope patah menyatakan tak kenal maka tak sayang ini. Asalang suku-suku nuhur nasyam on hanamin na jongjong ilubion aima perwakilan ni humbani kuriat tanah adong i GKPS Tiga Raksa. Hanami sendiri aima situa Kristian Haloho selaku bendahara jemaat i GKPS Tiga Raksa. Dokosai ne samping kirikon aima wakil pengantar jemaat i GKPS Tiga Raksa situa S Purba. Baru samping ni use aima Bapak J Girsang. Bapak on mantan ketua Bapak. Dokosai ne sampingnya aima Ketua Panitia Pelaksanaan Pembangunan GKPS Tiga Raksa aima situa S Girsang. Baru na sebelah kanan namyon on Bapak M Damanik. Baru na samping ni aima inang in rumah nami S Cimbolon. Baru na sampingnya aima inang sin rumah ni situa S Girsang ketua dokosai na sampingnya usai aima inang hun rumah ni Bapa M Damani kontene. Pakon andai sadanari perwakilan sekolah minggu ibon hanami nyombah nami sendiri Hiskia Heman Haloho goran ditene. Ya jadi nasyam Bapa pakon inang Rosi nasyam PHMJ Rosi haganupan paguri ni Kuria IGKPS Bekasion. Tentu sebelum nyope domara adong sonding-sonding itangar nasyam tene masalah bahasa GKPS Tiga Raksa akan melakukan pembangunan untuk mendirihon langsung tene gereja ta GKPS Tiga Raksa. Anggota anohdo untuk mendirikan bangunan ai Bapak Inang Domalunas. Jana sonaha perencanaan pakon sonaha sihol ni uhur nami sehingga roh kanami hu GKPS Bekasion manuhu nasyam tentu aima sihol mangindu pangurupion tene mangindu pangurupion marhitehon ni tonggo terlebih ase AGP GKPS Tiga Raksa ai lang bagian ni Tiga Raksa ai bagiat tahaganu pondoai huria GKPS na adong isap tanohon. Untuk lebih jelas nih tentang sonahama rencana pesta pembangunan na sihol ya dongkon ni GKPS Tiga Raksa niur nami asal lebih jelas ibarat nami macorong mikon hubani ketua panitia pelaksana pembangunan GKPS Tiga Raksa. Setabi au buka masker kutene asitakas tendai nasyam au mana margoran situa sahli bujur tua Girsang. Jadi haroroan nami hujon Bapak Inang sonage beni PHMJ GKPS Bekasion song ni katahon di bendahara nami nak kanayai aima mangindo pangurupion hubay nasyam jemaat GKPS Bekasion halani sihol merpesta ma hanami GKPS Tiga Raksa
janah domma 2 hari gagal hanami marpesta. Anggolang salah bani tahun 2010 siah sanggaraku ribakasion sanggah pandita presesta pandita Jameldin Sipayung domai rencau nihnan tahun 2020 mah hanami marpesta pembangunan GKPS 3 Raksa, tapi halani domu bani Covid tunda. Jadi bani tahun 2020 sada rencana musim marpesta janah rodo hanami hujon bani pada saat sanggah aduang pelantikan ni pengurus full rising GKPS Bekasion menjupahkon Ketua Sinode Bolonta pakon presesta John Ricky Purba menjalo tanda tangan ni Sinode Bolon, Ketua Sinode Bolon pakon ni presesta John Ricky Purba. Jadi rencana homai jia hanai merpesta bulan Juli 2020 sada, tapi gagal dotong halani pandemi berkelanjutan dope. Jadi yang bani tahun 2022 on ase panginduan nami satonggo hita khusus ni hita haganup na adong i distrik Pituon sonai na adong ijape GKPS Marianan Isap Indonesion ase satonggo hita boy terlaksana pesta nami pestata haganupan bani tanggal 24 Juli 2022 on janah ya dong kondo i GKPS Tangerang do pesta ai holi halani anggobani sa torapon hanami namar pesta on lang pesta distrik P2B on tapi pesta resort mando makobaskon on tapi ang hanami tetap do irohi hanami distrik Pitu nabuy itu hanami na adong Ijabodetabekon asiriap mangindo tonggo asiboy terlaksana pesta pembangunan ni GKPS 3 Raksa hanami mangyankon tapi hita do simadasiyay haganupan hadani GKPS do tongkuran niyay hanami per 3 Raksa maingan konay tapi hita do ganup paguri ni GKPS na adong Isap Indonesion opungan niyay teneh. Jadi harap puhur nami hubay na siyam terlebih hubay ni PHMJP sunay jemaat GKPS Bekasion ase roh PH nami hujon nasihon mangindo parupian pertonggo hubay na siyam sunay homa adong doibon hanami piga-piga proposal jadi holi enduskon hanami maon hubay ni sekretaris ni jemaat GKPS Bekasion marhitaw niyay setotap satonggo hita untuk pesta pembangunan ni GKPS 3 Raksa Resort Tangerang. So naman ihur nami hata nami hubay na siyam na ipakihan nami panorangon ulang sundia uhur na siyam halani so nahape tetap do ibain hanami lakahan nami untuk menjupahkon jemaat-jemaat na adong Ijabodetabekon. Sunai mahata nami selaku bani ketua panitia pembangunan. Terima kasih, Mak. Ya, terima kasih Mak bani ketua panitia pelaksanaan pembangunan GKPS 3 Raksa. Tutik nari tambah ko kanami Bapak Enang. Sebelum tanggal 24 Juli 2022 acara puncak ni pesta GKPS 3 Raksa. Ibain dohoma acara untuk penggalangan dana 1 minggu sebelum Aima bani tanggal 16 Juli 2022 secara live streaming. Jana yotang hita dohama sada artis Simalungun Aima John Eliaman Saragi. Jadi harap uhur nami Bapak Inang nasyam holi misalnya langroh pehu Tangerang harapan nami marhitehon niling live streaming na ibagyo kanami holi harap uhur nami masuk mahita ganupan tine marhitehon ni na manonton YouTube atau Facebook ay marhitehon ni live streaming har rumah tabi masing-masing. Jadi na terakhir Bapak Inang
dana nasiol icapai hanami bani pesta pembangunan GKPS Tiga Raksa na dombe itu tuhon janai sepakati marhetaon ni rapat panitia aima berkisar 1,2 miliar rupiah. Jadi salinari harapur nami tonggo nasyam marsi tonggo-tonggoan hita marsi urupan hita haganupan sehingga horjaon aima horjani Tuhan sehingga lang pala sebenarnya gobir hita lani horjani Tuhan doon sehingga yakin doa nami bani hasil siron nasyam haganupan PHMJ Rosi Majelis Rosi Haganupa Kuria nadong i GKPS Bekasyon sauk maholi ibangun hita gereja ta i daerah Tiga Raksa. Ay menurut nami janah na terakhir nakanai ibisik-bisikon oleh ketua panitia seulakihan nami bahasa tanah domma lunas seluas 600 meter. Tinggal mendirikan bangunan di nama kita. Jana sonari Bapak Inang mengindo tonggo doh mahana benes ya malani sonari adong ijai bentuk kita sada yayasan gorani yayasan kasih pelita sedang berjuang homa untuk mengurus izin mendirikan bangunan peruntukan untuk tempat beribadah. Jadi holi Bapak Inang tolu maholi ijai dong gereja GKPS HKBP pakon GBKP Gereja Batak Karo Protestan. Nah manur nami Bapak Inang nasongo sosialisasi ase diarniur nami hubani nasyam PHMJ nami na dong i Kuria GKPS Bekasyon ase yotang hanami manasyam roh kujon ase yondoskok kanami mahubani nasyam nasongon proposal tanda nami nalahu mengindo pengurupian hu GKPS Bekasyon. Nah menurut nami terima kasih Mak. Urupi am Tuhan ganupan hanamion ibagas koluhon aselam bin sirsir lakang namion mamuji goranmu gale gabe margogo dao humbani rayo sada ilo begu iboto am Tuhan sihol namion pajongjong rumahmu tapi otik tumangi tangan namion lang tolagogo nami
patuduham madalan nahabahenon nami holong maatenu sino luhur nami tapi lang tolap gogo nami sebas Tuhan Tuhan banamion jama parsuhutan jana hujama pangaduan ulobemu Tuhan hanamiron ando harmatongon jong gare janamion sonai kuriamu lampindo horbamu tongon bodoh am Tuhan sihol namion pajongjong rumahmu tapi otik tubang itangan namion lang tolak gogo nami patuduham madalan nahabahenon nami holong maatemu sino luhur nami tapi lang tolap gogo nami sebas Tuhan Tuhan banamion jama parsuhutan jana hujama pangaduan ulobemu Tuhan hanamiron ando harmatongon jong gare janamion sonai kuriamu lampindo horbamu tongon ando harmatongon jong gare janamion sonai kuriamu lampindo horbamu tongon Masema say holsohan ha o haso manganu ari lang hugoto atapaha si horuon mubani goluhon Gehuete si pikiran mi Oy do lubahonon mi
horja segala naromban bay goluhon ayu si songon rodani pada tido goluni jol maon sipata sonang do jara sipata dalam bin susah homa kalani ilang pala mangapian ham baikan upjal mai Orjaun made arganu orjamu iri martonggo bai Tuhan tai si pikiran mi boy do lupa honon mui eta hita ramar horja sagala naromban bay goluhon ayu si songan roda ni pada tido goluni jol maon sipata sorang do jana sipata rarambin susah homa kalani ilang pala mangapian ham baikan upjal mai Orjaun made arganu horjamu iri martonggo bai Tuhan tai ayu si songon roda ni pada tido goluni jol maon sipata sorang do jana sipata ralambin susah homa kalani ilang pala mangapian ham baikan upjal mai Orjaun made arganu horjamu iri martonggo bai Tuhan tai martonggo bai Tuhan tai Pai mai tangar hita ambilan, puji hita tuata mariteoni haleluya nomor 76 ayat sada pakon 2.
Dame ni batana terlebih humbani haganup hauhuron. Ima maramat konuhur pakon pikiran na siyam. Ibagas Kristo Jesus tuateng. Amin. Salam. Shalom. Hatani bata bilan hubat ta sadarion bani perdingatan pernai ni Tuhatta Yesus Kristus tersurat bani lahoan ni apostel bindu sada ayatonom das subani 10 sada senom mesobutijay. Jadi sanggana martupuai si dia isukus si dia maya ninima hab Tuhan pajongjongon muma sonari use harajaon in bani Israel ninima hubani si dia seng urusan nima ay mambotoh adangan ni atap panorang ni naduk tinutuhon ni bapain ibagas kuasani sandiri. Tapi jalon ni mama hagugohon ni tondui napasing. Nasogok ben nima. Anjahaga bisaksik kuma hanima i Jerusalem. Apa isap Judea, apa Samaria, apa das hu ujung ni tanohon. Jadi 20 tahun sonai terakak ma ia inonoi si dia dupai ilingoti hombun maya humbani panonggorni si dia sangga na itulutkan si dia ai ia lahu negeri atas jongjong ma 2 halak parhio silopak ilambung ni si dia nama katahon nasyam halak Galilea masay jongjong nasyam kawah-kawah dopak datas anggo Jesus ay natarakat hun lobi nasyam hu negeri atas sonaido roh iya songon na nididah nasyamay iya naik hu negeri atas ay ma dasnik perlu be horas mebat taganupan halani salah kau di John buidura buka masker tene ya halani sona orang takas pangahap hita ganupan na sa persayaon humbani awal Tuhatta selalu berusaha sonaha si bahagia jolma terus doa ya ay masih nasyam pasoman geti subut tita ay perjumpaan pakot Tuhan lebih nita baido pangarusion tentang kebaikan Tuhan ang iba ni teks taon ada selalu yang baru pakasumanion di Tuhan halani nasyam bapay nang agi hasoman na rumah tene halo malasuhur sehat do mana siam buhay maribadah han rumah mudah-mudahan jenges komunikasi ta halani lebih ni butuh hita yakini hita kebaikan ni Tuhan bani goluhon sebenarnya di situ kita semakin kuat ya ijai itu kita semakin semangat ulak pesalinari masih perjumpaan tahu bani Tuhan marhiti hundi haganupan kegiatan lebih ni dorong dohita memikirkan, mengahapkan Tuhan itu baik. Jadi kudung pertemuan-pertemuan na persaya lang merbegal bani nama sapon kebaikan ni Tuhan. Tentu langsung kita. Kan bahak dua masunari mampitna
menyebar nasong madear. Ya, contoh nih nasa masoman nagibanya bilatong kan marutong do susian nomor tupu pakon marhasoman pakot Tuhan. Siapa pernah melihat yang bangkit dari kematian 40 hari? Lu rap si dia 40 hari. Kan ada yang baru itu. Isi ongga mengida naik ke surga, ongga dunia si Henok, si Elia. Ya, tapi ai kan langai janji, langai negenapi. Siapa pernah melihat naik ke surga sampai roobun lang betarida, lalu mulak mani mau Jerusalem, lalu naik pindahi hanima ai mai surga ai, hajai mai ama masuk hanima. Ya, jadi nasyam masoman nasi gati 2 tahun mewarisi kebaikan agihu bani generasita nyebata pahoputa bapainang. Itu yang paling penting daripada harta kekayaan. Ya, saya percaya bana adong do kebaikan on nasyam masoman okoli menimbulkan pengharapan biasa ni menimbulkan semangat hidup di tengah-tengah kehidupan. Kan undo na perlu ibadah kan, amin. Alu hala di nahape ningun ang gulang adong koma semangat dah. Alu ay guna hujay kan la hujay do, tapi sa ka manggulu hitan-tanahon ada semangat hidup. Ya, saya gati sebut jangan pernah sepi, bahkan merasa sendiri, karena sejatinya kita benar-benar tidak sendiri. Masih ada Tuhan menemani kita. Ya, on hulak kotene. Tini tapa api hadapi kita on. Elo, tapi om pegang kebaikan Tuhan. Labin dohor ni hita hubani Tuhan, iboto hita ihapok kita kebaikan Tuhan. Halaniai, jangan pernah merasa sepi, bahkan sendiri, karena sejatinya kita benar-benar tidak sendiri. Masih ada Tuhan yang menemani kita. Ya. Nasa masoman, ang bani teks tahun kan kebaikan Tuhan marhitihun ni pernah ni Tuhan. Husubut sono, ada yang baru. Anggo ayat ono mihatahon, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, jadi kan anggo pikir ni sedia kan, pernah kai, ya kekuasaan ni beri mahu bani sedia. Bangsa Yahudi boleh menguasai dunia. Samaria boleh memulak ku bani sedia. Nah, orang ai ibagas jajahan memerdeka ini. Ibagas jajahan ni Babel pakon bangsa-bangsa. Nah, ai dunia bayang ku sedia. Lalu tapi nasyam masoman pernah ni Tuhan Yesus Kristus adung depi HP surga kan. Adong dapat kehidupan na luar biasa. Ada kemuliaan di situ. Lang adong nahurang ijay. Ya, masih gati sebut tita bapainang. Orang percaya itu kan, lu meningun bahagia duda. Agi kadang-kadang kita nohon kita sulit. Tapi kan otokin don. Lu dukahan do hita. Saat ini lang dukahan ti selamanya doholi hita. Ipatuloy John, ada kehidupan baka, ada kehidupan sesudah kehidupan sekarang. Masih gagal pehita misal ni hita nahon ulang mitor medele hita nalau tadi konon do, tapi yang kuboy ulang gagal. Lalu mantap poma tong ganupan, amin. Iya, jadi nasi amma somang
masadai petudu jo. Yesus mulak rapakon Bapa, mulak kubani kemuliaan. Ada kehidupan baka, may petudu ay tene. Ya, memang ay dah. Halani ang gunit tanong do perjuangan tahoma haru duai. Tapi marhiti ni nama jolom kehidupan baka ay kita memperjuangkan hidup itano. Anggo iba ni tonggo hamba panamiyay kan. Lalu bikama aduh nini jai. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sono-sonoma tonggota pakon horjata i tengah-tengah kehidupan on tene. Jadi omas ada melas nyur ibat tanggo i perdingati kita kenaikan da kita menuju kepada kemuliaan. Nah sunah habis susah di sonari, tapi kita yakin kita menuju kepada kemuliaan. Kedua hun nasyama soman dia telah menyelesaikan segala yang ditugaskan kepadanya. Sudah dikerjakan tuntas. Langsa tonga horjahun tuhatta luar biasa do tuhatta Yesus Kristus ay. Pekerjaannya tuntas. Halani ay mula mayahubani Bapa. Masa bekerja langsung dom selesai. Ya ope homa kan. Lalu jadi ulang beda sonari homa. Iarapok kita roh homa songon Yesus no mabuhay parodi kan. Lalu na paduhali homa doholi mangalop pita asrap pita bagas kemuliaan. Na jelas ni haluahot tabapainang sudah tuntas. Jalan tahu surga sudah tuntas. Dia kembali kepada kemuliaan yang nganani sebelum ni ia tene do hatana pondok itulah kebenaran. Asilang dong be kebenaran i luar ni Tuhan Yesus Kristus. Langa dong hagugohon na lebih gogo. Subali hagugohon ni Tuhan tene. Jadi sebut kita suara Tuhan adalah kepastian dan kebenaran. Halnya jangan pernah lalai untuk percaya hanya dalam Yesus layak mendapat keselamatan. Hanya dalam Yesus layak mendapat keselamatan. Karena dong dia tahun sorana surga ai bani Markus sia ayat bitu ondo anak haholong aku lang dong nalegan. Ondo anak haholonganku. Tak karena siamanya. Ini anak yang kukasihi. Dengarkanlah. Iya. Jadi nasa masaman lang dong keragu-ragu bi. Kalau ni keragu-raguan do sitong ni maben susah ko mahitay bani hidup boleh tongon dua ini lang dulai tongon. Oh may bani pernah tongon matunta si horja. Horja ni peluah kon jolma, peluah kon dunia sudah dikerjakan dengan tuntas. Ya, jadi sudah pita. Petuluhan ni sabuti John sempurna penyertaan Tuhan hubata. Sempurna penyertaan Tuhan hubata. Anggo itu lalu naknya tahun, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Lau ia isuru tu dina pasing. Paimaro tu dina pasing anggo ibani teks tahun nakina isuru dua malaikat. Kan luar biasa do Tuhan non botonando iya ahana perlu ibadah. Amin. Ya. Paimaro tu dina pasing iberi dua malaikat. Patorangkok kubata sulang salah paham. Deposi ai Roma tu dina pasing. Elo, joba luar biasa holy. Ya, mak.
Nah, terpencet do region. Basahon salinari data bahwa Tuhan itu sempurna. Maka semani kita tene. Ya. Sada nekinai meha tahun ayat 20a, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sebelumnya tahun ketika mereka sedang menatap ke langit, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus itu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi nasama soman gugeti kata-kata isobu senon tak perlu merasa sendirian kita pahami siada potta tene. Ya. Saat kita menghadapi badai, karena Tuhan selalu ada di antara kita. Nah, penting jangan ada keraguan. Ya, yang gudong masalah, kita percayakan itu hanya ujian. Tapi iharap tahan kita. Lalu bahkan aku kata-kata nalegan, nanggu jujur do kita percaya, pasti boy terus senyum, semangat. Hal ini nasya masoman kita boy tersenyum, bukan karena hidup sempurna, tapi karena kita percaya rencana Tuhan selalu indah pada waktunya. Ya, jadi nasya masoman percaya mahita selalu ada tangan-tangan baru, selalu ada hal-hal na baru lau mengurupi halak na percaya tene. Kan nanggoro mahuli itu tidak pasti ngai dehita mahuli luar biasa marsinar pangidan di dudion susia naik ini. Kalau ni dehita marluba huli percaya halani keteladanan ni seduh. Ya, jadi nasya masoman ang hubeng kalimat nalegan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dibanding gelut tahun ang sadalan hubani teks tahun menjadikan kita menghargai diri kita songon susiana ini menjadi diri sendiri. Hidup menjadi diri sendiri sebenarnya omna penting. Lalu menyakitkan dong kita. Aduh, mengikuti dasar ini. Ya, tapi kita mahal, ada bakat yang luar biasa tiap manusia. Itu apa? Hubat tatene. Aduh saya bersyukur. Kita tene. Asik gati sobut. Sukses ketika kita menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kita kerjakan. Ondo na sukses tene. Ya, jadi marga kita ganu. Amma nai sada dapat tita marhitihon ni dehita parnaik ni Tuhan Yesus. Marga tu mang susiana. Kan nang bengko kita mereka itu dalam minoritas. Iya, ahapelang harap ponong. Lalu naik mah Tuhan Yesus hajatun Yerusalem. Lalu tapi kan orang-orang yang dipersiapkan Tuhan luar biasa si dia. Ya, jadi nasama soman ada si bersyukur kita. Anggi bania bila tahun na penting harapot Tuhan hubata jadi menjadi saksi Tuhan. Belum mulai Yerusalem, Judea, Galilea, Samaria, dasu ujung ni tanah. Ya, tentu nasama soman ondo si ada si kembang konota kehidupan ta. Usobut marhitihon ni teks tahun harapan na pertama ada kesadaran bahwa kita ini ada di perantauan. Kita ini belum belum tempat kemuliaan itu. Karena itu diharapkan menjadi saksi. Sebagai saksi nak kinai hulak ko salinari. Menung percaya diri do kita. Ulang-ulang percaya diri.
naete penabui baik kita hai ipas-pasu Tuhan. Sangat per 3 raksa lo membangun gereja tene, yaitu kan bukti sebagai saksi, ya, dalam rangka kemuliaan Tuhan. Ya, jadi itu tunggu sebagai saksi na penting. Gati sebut kita, medingun ibu tohita, saya tahu itu benar. Lang ay hukiran ini kan langsung naik. Hapur saya non, saya tahu itu benar. Benar doa hapur saya non. Kedua saksi, lang bahatan wacana, tapi perbuatan. Soalnya kisah si bapak ijot ini, lalu lang be pitah wacana-wacana persahapan, tapi dihut merekor. Itu kan saksi itu. Iya. Jadi nasiam masoman berani martir, umum saksi dah. Jadi yang go peluhon diri dotong lang saksi ay. Tapi ada keberanian. Ropi udan, eta sulit pe, kan dong du diba sangka sulit nasiam mazini. Lalu sangka sulit pe, paling jadi saksi do kita. Jadi oma na perlu bis terus berjalan harajaun nebata di atas tanah. Peduahon sebagai saksi, aku sedalak kubani teks tahun kan menghidupkan kata hati. Langsal ni selalu sini horja. Lalu hage songon pembangunan node songon nasiam pertigaras. Langsal sini horja. Tapi na penting jai anggota ni kuria ay piholi hidup kata hati. Kan om manai hasoman itu dinapasti. Ada kata hati. Iya, salah sada kekuatan kata hati. Gati sebut kita harus menangkap momen spesial dalam hidup yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Ada momen-momen spesial. Anda siap belum merpestakan momen spesial dua. Ulang dong rutinitas dah salah na misalnya nomor minggu. Tapi adong si benot terus. Jadi ulang tading kita ijai. Kan nunggu tading kita ijai tanding doma mengalami kekuatan ai. Karena kena susia naik binerak dosi dia pokon Tuhan ai masih di desi dia naik. Tuhan Yesus ai. Ya perjumpaan pakon Tuhan na siya masoman marhitihon ni aktivitas ta. Sebenarnya marasoman pasu-pasu doa. Iya. Pakon sadanari so buti John kan ulang lalapu atas sinonoi ni naktinay ni malaikat ay kan na duay. Lalu tapi toru. Jadi yang gue boy terjauh kita orang percaya itu kan harus terus meningkatkan prestasi. Iya, harus meningkatkan prestasi. Kan penulis kisah Rasulun kan Lukas don, dokter don. Usaha tak. Sebagai saksi don. Menuli persiapok kita doma dirita untuk lebih baik. Tene. Ipas-pas Tuhan do ganupan nasal ma iberehita pikiran hujan. Amin. Ya, halnya ini sama soman petugas ada kesaksian. Atau kita guau mengidahon boy ma dia yang sudah melihat pernah ini Tuhan kemuliaan Tuhan. Ya, dong dos ada icado terbaca awai. Dong dos ada bupati tak. Ya, di daerah Timuran. Jadi dong kesaksian ni ya mungkin sampai dong mabasai Remandus madua periode bana bupati ya kesaksian ni pakon cara kerja ni luar biasa kerja keras ni tanggung jawab janas berjuang terus makerjahon sampai tuntas kan adung di bahwa pejabat tahun mulai langit terus
memulai desebui menurus tapi bana berjuang keras, bertanggung jawab, jangan dikerjakan tuntas saganupan. Ini bana sonon, auda bu jauh sonon, jangan jondo memang kau memalas ni urhu, au merlajar dua hubani inangku ni, Indonesia mong inang, ini omak ni orang-orang yang berjuang terus tentang kebaikan. On diwaris koma ubani. Omak ni na Margoran Margareta mon hitu tene ya. Ya Margareta man. Amay. Mulai bejabat bupati din Salakon. Mituri dilo do. Eta kota mahitan ini ubani omak niya ipako keluargaan. Kasi service na siya mijay. Kan sono makibiasaan duniawi. Tapi banalang ra. Omak niya. Nini pa nini. Hurja maida lang hurja besarai. Itu kan pelayan masyarakat, tanggung jawab. Muji situ luar biasa itu. Halo. Halanya ijom mahanan. Kerjakanlah kerjamu di sana. Layanilah masyarakat itu. Ay panggilan doai. Halo, masih si dia hutan terus si dia. Bahkan ini boras nipe ikirimi dotong 50 kilo sebulan. Hujan. Kan sebenarnya ni kan kesaksian nih kalau ni kebaikan ni bere iya ni warisan orang tua ni lalu sunai me hurjaon kalau ni ay gok malas niurian tentu sono ma iharapok kita sebagai halak na persaya tene lalu ulang terikat kita hubani dunia atur kita ma sebaik-baik ni tapi tempat ta na sadukan-dukan ni ay ma i surga tene. Amatane bata na buihu pada subat ta sadarion Tuhan ma mamasu-masu hita haganupan mertonggo mahita. Terima kasih ma bamu Tuhan. May tangar hanami hatamu. Janah hidaham doma kerinduan nami haganupan Tuhan pajuppa bakon ham harap duhur hanami na martupon boy mengalami perjumpaan yang indah bakon ham agi hasoman na maribadah melalui Zoom atau live streaming menghapkon perjumpaan pakon ham ma itangar hanami hatamu bahasa Tuhan nami bukan asal-asal Tuhan tapi sudah digenapi tongon-tongon si paluah doma Mariana negeri atas ya may suruh humatod dinapasing makasumani hanami mabay na si teratur semangat kehidupan namion janah berharap homa Tuhan buih nami melakukan pelayanan yang luar biasa dalam rangka memberitahuan kerajaan surga itano halnya Tuhan terjemah kokam hatamuon terlebih hasil semangat tong kanami terlebih sangge bere hambus panorang dalam rangka menjadi saksimu itu tengah-tengah ni kegiatan itu tengah-tengah ni hubungan itu tengah-tengah pembangunan ase boy ipatareh kanami diri nami sebagai saksimu na semangat saksimu na yakin saksimu na tetapi bagas malas niumur. Hal ini Tuhan terjemah kokam hatamon huben nami haganupan. Mertonggohan nami hubamu Tuhan. Pasu-pasuam haganupan kuryamu ibani perdalanan kehidupan. Bahat malas niuhur bahat pergumulan tetap ham haganupan Tuhan
terlebih songonai botoham ibagas pusok niuhur doha nami panorangon ay mahalani do maperlube marujung goluh Bapa hinaulongan niuhur nami situ emeritus Rasman Darmanto Damanik nasugot tetap hamhanami haganuk terlebih keluarga Tuhan sada jua-juamu nama bahat makorjahon horja pelayanan homa ikuriamon harap duhur ikuasai itu dina passing haganupan keluarga buisi dia mengidah nama saai ada dalam rencana Tuhan saya diarbah lihat cara ganupan merdalan ibagas nadiar isi keluarga pakon kuriamu nasihol hadir boy saling marsiapoh-pohan rap pakon keluarga ijay posdur nami boy mangidah kasangapon hamulyaon ni goramu homa marhitihon ni peristiwa pakon acara nasihol ibahen jalan mertongko doh mahanami hubamu Tuhan nadong piga-piga hinaholongan ni hurnami na hurang sehat panorangon na perlube Levin Timothy Sipayung dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga. Peduahon Inang Sarmida Boru Seragi dirawat di rumah sakit Primaya Bekasi. Dupai Inang Sentani Boru Damanik, orang tua ni Situa Simon Seragi Boru Purba irawat di rumah. Pakon Inang Rias Boru Sembiring, orang tua ni Bapak Situa Agus Seragi, pakon Situa Murdiadi Seragi irawat di rumah sakit Pitain Sani Pematang Siantar. Itonggoh kanami hagenup hinaholongan ni urnamion Tuhan roiham marhitihun ni tuddimu semangatiham hagenup harapan nami segala perawatan nailaksanahon buy makorhon kesehatan sidi buy makorhon kesehatan bani hinaholongan ni hurnami haganupan ay tetap hamho maganupan keluarga na merawat asisi dia pe sabar ilayani dengan baik haganupan hinaholongan ni hurnami ay yondosen hubamu persaya bani kuasa pakas yamanyon yakin doa nami Tuhan i tatap ham haganupan jangan mertonggohan nami hubamu homa Tuhan pasu-pasuham ana perlu itung-atungan ni jemaat muon pasu-pasuham keluarga per keluarga pasu-pasuham nyoba pahopu nami Tuhan genuk merbagal magodang namar sikola pintar-pintar hal-hal namar habiaran hubani Tuhan pasu-pasuham luar biasa haganupan Tuhan masih lebih bui na tarsasihon ni sidia homa atapadong na mamindahi jodoh pakon nalegah koma tatap ham haganupan halani yakin dohan ami bani kuasamu isarihok kamdo haganupan sunay humamartonggohan nami hubamu Tuhan perdalan ni horja tongah-tongah ni kuriamu GKPS Bekasiyon Tuhan berkati PHMJ bersama dengan keluarga mereka genupan berham guguh kemahubani si dia rosyage pelayan-pelayan nalegan pakon pangurus-pangurus i seksi semangatiham haganup asi merdalan haganupan pelayanan na may rancang Tuhan dalam mulau mamasu-masu haganupan kuriamu dalammu bersaksi marhitihun ni kuriamu ijon yakin dohan nami Tuhan merdalan haganupan pelayanan jana goki bakas malas niuhur si dia haganupan melayan itonggoh kanami doh magi negara nami nadas subani penerangon lapis salose tentang COVID-10 sia pergugam si dia haganupan Tuhan si mergugu dalam rangka mengantisipasi surah-surah nami
Andohar cepat ni boy berlalu kopitong. Tapi ganupan yang desok kanami merhorja maham. Terlebih bereham kesehatan huben nami haganu. Bah nalus tonggon nami Tuhan. Haganupan yang desok kanami. Harus umuman na saut bani geluh nami on. Tonggo nami on pada sanami hubamu Tuhan. Pita hibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima ipatupuhita galangata tangar hita malubi hata ni bata na gabi onjolan batala humanggalang ay manatar surat bani sada kronika 10 ayat 20 sia berema bani Jahoba hamuliaon ni goran boan magalangan anjaha roh manasyam hulubeni sombah ma Jahoba marpakaian nama pasing sonari patupuhita ma galangata. Pinuji maham Tuhan nai bata umbani bois ni soraki ibaluti ham hape horuki parhite holong munata sulu hubagas tanganmu au marondos ham nai bata si Victoria Domai pau baham tangis ase mando dingati bubam Pate alaya doham Jahoma ito guham doau nadoyuko Langbe irigati ham dosak maulah humbani hasusan Pujian kuham jangan bersurat uhuri Bitaham Tuhan apa urusanku Puji maham jangan bersurat uhuri Bitaham Tuhan apa urusanku
Pinuji maham Tuhan ay bata umbani bois ni soraki ibaluti ham hape horuki marhite holong munatar sulur Ubagas tanganmu au marondos hamnai batasi Victoria Domai pau baham tangis ase mando dinggati hubam Parte alayak doham Jehovah ito guham doau nadoyuko Lambe idingati ham dosaku Malirau gumbani asusah Pujian Tuhan cenah mersurak uhuri Pitaham Tuhan hapurusanku Pujian Tuhan cenah mersurak uhuri Pitaham Tuhan hapurusanku Pinuji maham Tuhan ay bata kumbani bois disoraki ibaluti ham hape horukin marhite holong munatar sul Ubagas tanganmu au marondos amnai bata si Victoria Domai pau baham tangisu ase mando dinggati hubamu Parte alayak doham Jehovah ito guham doau nagoyukon Lambe idingati ham dosaku malirau humbani hasusah Pujian Tuhan cenah marsura uhuri Itaham Tuhan hapurusanku Pujian Tuhan cenah marsura uhuri Itaham Tuhan hapurusanku Riak mahita jongjong martonggo mahita Ham Tuhan debata bapa nami parholong niate apa paridop niu ipuji janai pasangap hanami doham halan hidup nihurmu apa der layakmu nado pijalo hanami dombe hokop ham hanami janai sasap ham dosa nami gabi manggolu hanami bagas hidup nihurmu pabayu ham hanami mandalani ari-ari ni guluh nami Asi margogo jana marhamonangan hanami maperjahon harosuh ni hurmu. Patotap ham hapersayaon apa pangarapan nami kubamu. Asi margogo hanami pasangapon ham sadokah guluh nami. Terima kasih mabamu Tuhan bani haluahon. Apa pasu-pasu na do pondos suban nami. Ijo ni galakok kanami do diri nami. Pakon buah ni horjanami. Gabe tanda ni terima kasih nami kubamu. Pasu-pasu ham magalangan namion. Laho pado raskon pardalan ni horja ikuriamu. Lambin pasu-pasu ham magoluh. Apa horja nami. Pakon sinadungan nami. Ibagas Kristus Yesus si paluah hanami. Amin marhite diate tupa.
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Domondos bamu segala kuasa na negeri atas pakon na itanohon. Marhiti na dok naik ham negeri atas. Jana hundul siamun ni na bata bapain. Takas di boto hanami. Nasirsir do ham mga piti hanami. Jana membrehon tundimu na pasingin. Makasomani hanami ari-ari. Mengelek mahanami hubamu. Hasomani jana pargui hamma hanami. As tetap hanami bagas na marhaporsayaon hubamu. Urupi hamma hanami makorjahon. Harosuk ni hurmu. Ase marsangap ham. Marhitehon ni guluh nami. Jalo hamma tonggo nami. Halani holong apa kuasa. Hamonangan muing. Amin hamba panami na inaguriatas. Say napapasing maguranmu. Say roh maharajaunmu. Say saut marosu nurmu inagurito ngahon. Songon na inaguriatas. Birehama ban nami sa darion haguluhan nariari. Sasap hamba dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasoman na mardosa dopak kanami. Ulang hanay bubay ham huparlajuan. Palua hamma hanami humbani pangago. Ay hamdosi Laho manasiam. Janah sonondo hata ni Jehovah Sebaot. Dalah kom mauhum nasitong. Patuduh kon ma diar layak apa hidup niuhur. Bani ganup hasomanni. Jalo hamma pasu-pasu humbani Tuhan na batata. I pasu-pasu anjahe paro Tuhan na batamaham. Isondang kon Tuhan na batama buhini hubamu. Janah maido mahurni mangidaham. Hidup pak kon Tuhan ne batama buhini hubamu. Janah ipasorap madameni hubani tondimu. Amin. 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 Shalom. Salam mau bata ganupan. Ya, mohon ase pintu nai lobe te nai tutup lobe. Halani han pintu na samping lobe doh hita mulak sambil marsalam hulobe on. Ase riap mahita marsalam holi mulak han keluar pintu samping. Ase pintu depan tutup nasam lobe te ne. Ya, oras salam bata ganupan. Terpuji magurani Tuhan bani ibadah pardingatan parnaik ni Tuhan Yesus Kristus. Sadarion doma mardalan ibagas nadiar haganupan. Terima kasih hatahon nami bani nasiam namangidangi sadarion. Terlebih bani pandita nami Bapak Pendeta Jameldin Sipayung, Bapak Situa Radiman Simanjorang Siparagenda, Pakon Bapak calon Situa Jalis Marpurba si Buan Doding, senagi nasiam kolektan. Hadua sitene. Terima kasih. Singer, parmusik, multimedia. Haganupan na ambil bagian bani ibadah bani sadarion.
Andoharma Tuhan mamasu-masu pangidang nyata jana horjata si ganupari bani panorang nalahoro. Namangihut doma nokan idah kita hasomata nahun kuria GKPS 3 Raksa Tangerang. Aha nalaho hasiholan nisidia. Sihol lihur nisidia, sihol pajong jokon rumah panombahan gereja tene. Jana domma homa ipadas sidia ahadona laho siparayakon. Halaniai hubat hagunupan kuria GKPS Jemaat Bekasi ase pataridah kon hitama pangurupiota bani horja tariap nalaho padas kon sura-sura ni sidia marhite pembangunan gereja nadop irencanahon 3 tahun nasalpu. Jadi hubari nasyam hasaman nami tene nahun kuria GKPS 3 Raksa Tangerang. Ya malah suhur nami bani panuhuan nasyami kuria GKPS Bekasion. Anjaha marhitehon ni haroh-rohan nasyamai martambah-tambah malas ni hur nami. Alani bani bulan April da subani bulan Meyon domma homa itohu 3 kuria GKPS Bekasi na adong i distrikon tene. Bogor, Tajur Halang, Harapan Indah, Pakon Nasyam na paupatkon. Nah haganupanai malas niuhur tado haganupanai. Taridah do sonaha hasiholata sihol niuhur talah mangidangi Tuhanin. Asal lambin manggargar harajaon ni Tuhan terlebih itong-atongah ta GKPS tene. Jadi domu halani situasi pakon kondisi homa sonarion totu sonaha holi pambahan nami pangurupion nami humbani nasyam kuria GKPS 3 Raksa totu riap mahita makamalas sontene domai pada nasyam homa nakenai doding puji-pujian na cukup menghibur hanami ikuriaon. Jadi salinai terima kasih atahon nami bani nasyam lebih kurang ni panjalo nami saya itu hama mamasu-masu haganupanin malas niuhur tariap bani panorang na jenges na itu Tuhan ni Tuhan tene. Ya jadi domma nokanai sada hurta kuria GKPS Bekasi nalah mangurupi hasomata aima marhite sada kantong galangan ibadah tabani sadarion. Jadi ambah nyai tonggohok kita homa otik bahak ni pambereta totu Tuhan mana mamasu-masu haganup isukupkon. Senai homa nasyam holi nasi hol mulak hu Tangerang tene. Saya Tuhan makasamani nasyam pardalanan pajupah pakon keluarga pakon hasomata i kuria GKPS 3 Raksa Tangerang. Nah mani hur nami terima kasih ma salose ma parjupah tabani ibadah sadarion aseriap mahi tamar salam hulobion sambil mulak hun pintu samping. Terima kasih Horas Mawata.